Denge gel, Denge Kurdistan'ı. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجا لبروکسل ساعت 12 لامده 14 من اوچین درن و روژه ده پیشکش بکن دست بک چند سر اوچین من HPGP شهیدن تکوشینا سال 2019 بدا خویانه که ببیرانی بان کاتک گرن کمیسیون بچه جم ریبرا پو لگیرتگان زخت هر کودچه زیده دبه فستیوالا پنجمین فیلمان یا روژاوا دست بکر دوباره دن باش گودارن هجم دست برفریان و چین خودی که ناوین در آگه هندون و چپمنیا HPG پین شیدن تکوشینا سال 2019 مدا خویانه که ببیر آنین گود دی سری دا مالبات انوان امجی تبایی ولاد پاریزن کردستان ره سرساقی دخوازم ناوین در آگاندون و چپمنیا HPG به داخویانیه که 5 گریلای نازاتی کردستان ببیرانین ناوند تکلداری شهادتان او آگاهیدان هفرین ما دیلان شینو مظلوم کوبانه آرمان شارگوش روبار نوال و شیار کوبانه یند تکوشینا سال 2019 آنده لحرم پاراستنا ین مدیا شهید بون به حرمت ببیرتینین هر یک جوان جبشک جدای کردستان بشتاری تفگر آپوی بون جبو پاراستنا هبونا گلیمه و آزاد کرنا ریبر آپو کردستان دناوا رفنگری لاده جیه خواه گرتن بی ایدولوژی آپوی خواه جنوب آفراندن ارکین خالچیان کردستان بسرکتی بجیانین به روح فدایی آپوی هولدان ببن لایق جیانا آزادا پککی بزانه بونا اونو نرین هیوی آزادیا گل کردن تگوشین مزن کرن به ورکیه که مزن لبر ایریش اندجمن را بون ده تک پرنا سیاست خرکرنه ده بون خودی رول لچیان کردستان بلهنگی دستان اگیدی نویساندن اموان به حرمت ببیرتینن دلسوزیا خواه یا به ریچا شهیدان رتینن زمان و امرادگینن که و مشاره برتی و کردستان آزاد آوان هفرین ما به سرکتن به تاجیدار کرن ناسنامه این شهیدان وحانه مرجان دایی به ناسناف دیلان شنو ناوی دایی که حتیجه ناوی باو حاکی لوانش دایک بویه و 15 مشدارا 2019 لهفتانین شهید بو محمود میسه به ناسناف مظلوم کوبانه ناوی دایی که صدقه ناوی باف هبس لکوبانش دایک بویه 1 هزیران 2019 لزاپه شهید بو بارش öz به ناسناف آرمانچ شاروگی ناوی دایی که özgül ناوی باف جنگیز لستنبولش دایک بویه 2 هزیران 2019 لزاپه شهید بو رسول شمس به ناسناف روبار نوال ناوی دایی که جمیله ناوی باو آلی لماکوش دایک بویه 3 هزیران 2019 لزاپه شهید بو احمد محمود جمعه به ناسناف شیار کوبانه ناوی دایی که حتیجه ناوی باو محمد لکوبانش دایک بویه 29 تباخا 2019 لگار شهید بو نپیکان مافی هیوی نشانه برخوردان آلدیجی دموکراسی اندام شاخی کمله و کناسنج با آزادی اوه داوانه پارزر ویسی گونش دسر مافی هیوی آقوی گونش وحاد بیجنی قشکرنا مافی هیوی ده چارچوه آزادی آن قانون انفاظ ایدن نیقاشه که پر هیجایه بجهنان مافی هیوی ده همان دمده نشانه برخوردان دولت آلدیجی دموکراتیک بونه ام ده پیواجوه که به آجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده در باست بنجبر وی که آستین کرنا مافی هیوی تپسر کرنا اراده کرد و ترکانان آجبو آوای کرنا جیانا هف بشه کومارا ترکیه هنجی جبو دموکراتیک بونه گرتیه ریا آشتی یا کومار ترکیه ده آزادی فیزیکی ریبر آپو ده در باست به دولتا ترکیه دوی واردن کاره جی چارچوه در کهوه
Güneş dawiya xaftina xwe de dibêje ger civak li Tirkiye were azadkirin ger ajteke mayînde li Tirkiye were avakirin rêgeze hêviyê rêgezeke bingehîne. Mafê hêviyê ne rêzîknameyeke teknîkî ye, bi rastî meseleyeke demokratîk bûnê ye. Endamê Komîsyonê Bülent Kaya û Mehmet Emin Ekmen diyar kirin ku divê komîsyonê meclis êdî gavên qanûnî bavêje. Bi bangaştî û civaka demokratîk ya rêberapor li Meclisê Komîsyona Demokrasî, Xuşk û Biratî û Hevgirtina Millî hatava kirin. Vê komîsyonê heya niha 16 civîn li darxistin û li gelek derdoran gutarî kir. Endamê komîsyonê yê Partiya Deva Mehmet Emin Ekmen li ser mişareya xifî. Mehmet Emin Ekmen diyar kir ku di pêvajoyê de xetimandinek nîne lê ji ber hin bendewariyan giran dimeşe. Dewlet dixwaze PKK xwe bi temamî fesih bike. PKK jî dixwaze demildest gavên kanûnî were avêtin. Piştî biryara fesihkirinê divê gavên kanûnî bihatan avêtin lê nehatin avêtin. Lê divê êdî gavên beramber zêdetir were avêtin. Li ser çûyîna komîsyonê ya li gel rêber Apo jî Ekmen ev nirxandin kir. Divê mijarê de berpirsyariya desthilata AKP'ye. Pêwîstiya vê ji civakê re fene gotin. Ji ber wê jî li komîsyonê biryarek nikare weregirtin. Divê desthilатdarî feydeyên çûyîna İmraliyê ji civakê re şîrove bike. Ekmen diyar kir ku piştî guhdarkirina wezîran wê rapor were amadekirin û wiha dewam kir. Piştî raporê em ê pêşniyar qanûnan hazir bikin û pêşkêşî meclisê bikin. Hêvîdarim wê ev yek lez û bezpêk were. Divê li ser vegera malê statûya endamên rêxistinê rewşawaniya hiqûqî yasa derkevin. Dîsa divê qanûnên diş terorê û infazê werin sererastkirin. Meclis divê ji bendewariya civakê re bibe bersiv. Endamê komîsyonê yê Partiya Yenî Yolê Bülent Kaya jî diyar kir ku ji bo selametiya pêvajoyê gavên kanûnî jiyanîne wiha dewam kir. Ji ber ku gavên yasayî nayên avêtin di civakê de bawerî kême. Ji ber wê divê em tavilê yasayan derxinin. Divê çûyîna İmraliyê de desthilатdarî xwe zelal bike. Em hazirin ji bo pêşveçûnê tişta pêwîst bikin. Piştî vê divê ji bo vegerê û entegrasyonê yasa werin derxistin. Rêveber û endamên rêxistinê divê vegerin welêt. Ji bo van kanûnên taybet lazim in. Ji ber vê jî divê em destê xwe lez bigirin. Civak li benda gavên pêbawer e. Ji bo wê jî divê em destê xwe lez bigirin û vê pêvajoyê bigînin encameke serkeftî. Profesör Doktor Nilgün Töker divê pêvajoyê ji hêla hukukî ve bê mîsoger kirin. Ji îmzevanên em ê nebin şîrîkê vî sûcî Profesör Doktor Nilgün Töker têkildarê geşedanên pêvajoya xifî. Töker wiha dibêje. Qebûlkirina berdana çekan bêçekbûn ji holê rabûna tundiya siyasî û herûha. Di vê çarçoveyê de pêvajoyek li hevkirinê heye. Bêguman aştî dikare piştîvan çêbibe. Lê aştî dêdî kîjan şert û mercan da çêbibe. Li gorî min divê mijarê de tiştek li holê nîne. Lê ev hinek jî berpirsyartiya me ye. Aştî çi ye divê çawabe. Hewce ye em li ser vê nîqaşê bikin. Töker anî ziman ku sedemên maftar ên gel hene ku baweriyê bi dewletê neyne wiha pêde çû. Ji bo ji dewletê bawer nekin sedem hene. Dewlet bi rehetî maseyekê ji holê radike. Pêvajo girêdayî helbesta dewletê ye û dema fikara xwe guheran jî dikare bi awayekî neyînî biguhere. Em naxwazin êdî careke din heman tişt çêbibe. Mafê vî welatî vê civakê nîne ku careke din vê rewşê bijî. Lewma ji bo xwedî derketina baş divê em rê û rêbazan bibînin. Nilgün Tökerê destnîşan kir ku divê pêvajo çehêla hukûqî ve were misogerkirin wiha bidawî kir. Pêvajoyên wiha her tim pêdivî bi temînateke hukûqî heye. Di esasê xwe de tişta divê were misogerkirin ev e ku civak bikare bi rehetî biaqife. Di demeke ku tu daxwazên maf nayêkirin de dê tekoşîna edaletê çawa were meşandin nizanim. Divê ev şans ji dest me neçe. Ji bo vê jî divê em rêyên rast peyde bikin. Dewleteke mafê mirovan nas neke nikare meseleya Kurdî jî çareser bike.
Di çarçoya banga aştı u civaka demokratik ya rêbera Podê tevgera azadiyê gelek pêngavên şember avêtin. Lê beramberî vê heya niha dewleta Tirkavek jî navêtiye. Têkildarî mijarê endamê Mekteba Siyasiya Hizba Zehmetkeşana Kurdistanê Hîwa Saîd Selîm û yek ji kadroyên pêşengên yeneke Helopên Ciwanê ji Rojnivîsê axivîn. بەرەوەی بەڕاستی دەچینە نێو قۆناغێکی تازەتر لە بەرامبەر ئەو قۆناغی کە تەفگەری ئازادی نای هەم لە بڕیارەکانی کۆنگرا هەم لە ئاگربەست هەم لە پاشەکشەی هێزەکان ئەوەی پابەندی بوو لەسەر تەفگەری ئازادی بەڕاستی ئەرکانی خۆی جێبەجێ کردووە بۆیە لە ئێستادا دەبێت هەموو لایەک فشار بکە بۆی لایەنی بەرامبەر ئەرکانی سەرشانی خۆی جێبەجێ بکات بە تەکید لە ئێستادا بەڕێز ئۆزەلان جەختیشی لەوە کردوتەوە دەڵێ ئەوەی من داوای دەکەم ئازادی کۆمەلگایە بە دیموکراسیکردنی کۆمەلگایە بەبێ ئازادی کۆمەلگا ئازادی من هیچ مانایەک نادا بەڵام دیسانیش ئەوە بەواتای ئەوە نایەت کە هەڵگرتنی گۆشەگیریان دەرفەتی باشتردان بە بەڕێز ئۆزەلان بۆی ڕۆلی چاکتر ببینێ لەو پرۆسەیە بەڕاستی فشار بۆ ئەوە نەکرێ بۆیە دەبێ هەمومان فشار بکەین دەبێ بەڕێز ئۆزەلان ئازاد بکرێ بۆی گەرنتی سەرخستنی ئەو پرۆژەی چارەسەری بکرێتە شتێکی مسۆگەر بێگومان ئەو پرۆسی ئاشتی کە ئێستا لە باکووری کوردستان هەیە و ئەتوانم بڵێم لە تێکڕای تورکیا هەیە بۆ هەموو پێکاتەکان پرۆسەیەکی گرنگە بۆ هەموو گەلی کوردار چوارپارچەی کوردستان و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە هەمان شێوە چونکە کوژانەوەی ململانەیەکی ئاگراویە هەنگاویان ناوە بەوەی کە لە پرۆسەکە بچنە پێشەوە و هەمیش لەلایەن وەفتێک کە پەسەندکراوی هەردوو لایە ئەوانیش لە سەردانەکانیان بۆ ئیمراڵی و هەروەها لە سەردانەکانیان بۆ بەڵام ئەوەی کە جێگای نیگەرانی ئەبینین سوپای تورکیا نەک هەر بەردەوامە لەسەر خاچی هەرێمی کوردستان جێگای شک و گومانە و ئابێت گەلی کورد وریابێ بەڵام لە لایەکی کەش و کەسەیر ئەەکەین بە ئازادکردنی زیندانی سیاسی و هەروەها بەڕێگەدان بە بەڕێز ئۆژعالان بۆ داخڵبوونی ناوگفتوگۆکان ئەمایان دڵخۆشکەرانەیە بەڵام هێشتا سەرەتایە پێگومان ئەگەر ماڵی کوردیەک بێت پرۆسەکە زۆر بە خێرایی بەرەو پێشەوە چێت لە ڕاستیە ئەوە هەنگاوێکی گرنگە بەڵام تاسی پێویستانی ئێستا و خاوەنی پرۆسەکە کە بەڕێز ئەبڵاوجعالانە کاریگەرێکی زۆر باشی ئەبێت و ئەما بێتە مای دڵخۆشی بۆ هەموو لایەنەکانی ئاشتی خواست. Li Meclisa Tirkiyeyê nîqaşên li ser bütçeya sala 2026an a Wezareta Ciwan û Spîrê dest pê kirin. Berdevka Meclisa Jineya Dem Partî Halîdê Türkoğlu di hevdîtinê bütçeyê de axivî. Halîdê Türkoğlu pêşî balkişan ser êrişên bi destê çeteyên fuhuş û hişbirê tên kirin û got ev çete fuhuş û hişbirê li jinan ferz dikin. Li dijî van çeteyan plana we çi ye? Ez dixwazim ji we pirs bikim ku mafê Gülistan Doku û Rojîn Kabayîşê divê bütçeyê de heye hatine qetil kirin we ji bo dîtina kujeran wan çi kiriye. Jinên ciwan her roj dibin tehdîda windakirin û qetilkirinê de ne. Aqibeta Gülistan Doku hîna jî nehatiye zelal kirin. Dîsa pirsa çi bi rojîn hatî jî rastî rast Wezareta Alaqedar dike. Ji bo parastina jinên ciwan plana we çi ye? Bi domdarî Halîdê Türkoğlu balkişan ser çeteyên fuhuşê yên li Colemerg û Şirnexê hatine teşhîrkirin û got ev yek encamên polîtikayên şerê taybet e. Ev çete rasterast jinên ciwan hedef digire. Ev çete jinên ciwan di berdela Tirkiyak û Pereyan de destdirêjî û tecavîzê dikin. Rojnamegerên wan teşhîr dikin jî tên darizandin. Ev tên jîn li dijî vê planê we çi ye? Ez bersiva we jî Wezaretê dixwazim. Halîdê Türkoğlu êrişa Komek Selefî yên di yekê mijdarê li Sûra Amedê êrişî malekek kirin bi bîrxist û ev peyamda. Derdora pazê 20 çete êriş birin ser malê sê jinan. Gev li wan xwarin û li wan dan. Li Sûrê ewlehiya wan jinên ciwan tune ye. Ev kes nahêlin jin li kolanê bimeşin. Xwendekarên zanîngehê yên li heman herêmê dijîn dibêjin ku ev çete zêdetirî 8 salene li vir jinên ciwan hedef digire. Mane berpirsyariya vê Wezaretê ya ku pêşî li çeteyan bigire û ciwan û jinên ciwan biparêze. Belgodan jeli girtikan jî zext zêde bûye divê rojeva herkesî berdana girtiyên nexweş be. Endamê Tu Hayderê a Wanê Nedim Şipal û endamê Komisyona Hukûqê ya İHD ya Wanê Kemal Tîbelik balkişan ser rewşa girtiyê nexweş. Şipal wiha got
دنابا نخوشنده به دهان گرتین به نخوشین درونی پنچشیر توبرکولوز و نخوشین گران این بفیرنگی هنه شرط و مرجین گرتیگه خرابن خطر انفکسیون پرزیده دما گرتی نخوش دشه نخوشخانهان او راستی معامله نمروویتین وکی درمان کرنا به کلمچه و زختین لشکران دما کو ودگرین گرتیگه او راستی لگرنا فیزیکیتین گرتی نخوش و پیرهنه که نکارن لخوا بنیرن و دفع حوال نوان این گرتی لوان بنیرن دفع او کس دمل دست ورن بردان و لدروه و ده هاویردورا پاقشت بین درمان کرن اندام کمیسیون حقوق یا ایهده یا وانه کمال تیبلیک جی بالکشان سروان خالان دفع او راپور تنج سازین تبا ادلی لهمان دمیده جهمو نخوشخانه این دولت ین به توایی پشراندشی ورن ورگرتن گر هوجه به دوی رزگنامه این قانونی جی درباره وی که ده ورن چکرن راپورین ادلی پر درنگ دیگیشن و دماکو او درنگ دیگیشن نخوشین گران پیشت کون اف پرسکری که جدیه و دوی تافلی وره چاره سر کرن گرتی نخوشین نگرتیکان جبر شرط و مرجین گرتیگه بر ریک و پیک ناین درمان کرن نخوشین که درمان کرنه دگرن به شرط و مرجین دجوارتر تین وگراندن گرتیگه هان که خطر انفکسیون زیده دکه لگرتیگه ها جنانا ارزینگانه معامله لگور سوچه تکرن به پیکر مافی مروان این دیجیگرتی سیاسی دیدمین داویده زیده دبه پاریزر فراد کوچروğlu دیارکر کو دو گرتی انجن بداره زوره معاینه کلپچکری هاتیه فرس کرن کوچروğlu گوت کو بجیش خواستیه کو کلپچه انگرتیان بین وکرن لی جندرمیان رد گریه او گوتیه کو گر کلپچه بین وکرن دی درباره بجیش کانده ثابتنامه آماده بکن کوچروğlu هر وها گوت کو بجیش دیارکریه کو حتی کلپچه neyin را کرن evde muayene neke u de tu rapor eke imzeneke levele cendirmeyan hevdane ku bejin girti sücdarên terörene u bi vî awayî fikra bijiş biguherînin di dawiyê de dermankirin pêk nehatiye ev bi serê xwe polîtikayê îşkenceyê ye Koçerol destşakir ku astênkirina xwegihandina mafê tenduristiyê nayê qebûl kirin. Dilan Aras ile Almanya hatek kuştun şiddet u peydengi bu sebebe jineke Dilan Aras asu 7 sali be deste hevjina xwe Ümit Karaboğa ve Bağweke Hovane at kuştun. Bu yer düdüye müjdar eleman hayime Almanya pekat. Ümit Karaboğa bıdahan derben kere le Dilan xist. Dilan ji dersime bu 15 sal bu be Ümit re zevci bu. Bıdahan caran ji deste Ümit Karaboğa şiddet dit gelek car xwez cuda ve le her care lehev hatın. Lehev hatın her idavi bu sebebe jiyanavi. Ji budayka du zarukan Dilan Aras li mala ceme ya man hayime merasim pekat. Cenaze Dilan Aras pişti merasime birin Goristana Monhanse şaredare Ludwig Hans Jung Feda dik u gelekjin tevli merasime bun şaredar Yun ta Singergut ev hoviti nefesamın çıkan diye Dilan xuşke dayike geçe hevin Dilan hebu ve cinayete Dilan jime kutkir pişti peymana cenaze Dilan hate ve şartın liguridanên polîsên federal ên Almanya'ya her sal nêzî 306 jin û zarokên keç bi destê zilaman û ji ber şîddetê têne kuştin. Liberderiye her dibistanê ne hedefa sereke zarokên keç û jinin Devleta Tirk li Kurdistanê rojane ciwanan dikişîne nava tora tiryakê bi taybet keçên ciwan di hedefa wan de nûnerên saziyan û pisporên wî karî têkildarên mijarê axivin pispora xizmeta civakî berfîn Ay Yıldız wiha dibêje tiryakêşiya jinan jiya mêran cuda pêş dikeve yek ji faktorên herî girîng yên vê ji bo zarokên keç istismare evreş bir guh bide zemin u ziyan de jibu herkesi metirsek mezine Cema tem bernameyin teybet yen jinan pektine divejine ku perskire wan hene serli ve sasiye biten divejin tekoşine kere xistin kiri biten malbaten ku keçen wan
dikevine tora tiryakê serleriya zewcandinê didin. Ev nabe çareseri berowa jî pirsgirêkan dijwartir dike. Divê civak kesî derxe û sujdar neke li riyên çareseriyê bigere. Endamê navînda mafê zarokan a Baroya Amedê Ahmet Atay jî dibêje piştgiriya qanûnê ji bo zarokan têrê nake. Nebûna tedbîrên parastin û piştgiriyê jî kêmin û lêsaziyên dewletê karên xwe nake. Dadgeh kesên bazirganiya tiryakê dikin ceza nake. Hevserokê Şaxa Eğitim Sena Amedê Duygu Özbay jî dibêje li derdora dibistanan tiryak pir zêde bûye. Hem zarokên keç hem jî jin hedef tên girtin û dixwazin zarok civakê hilweşînin. Divê malbat mamoste û civak li ser vê mijarê metirsînî bi hev re kar bikin û li dijî bazirganên tiryakê têkoşîne bikin. Festivala Filmaniya Rojavaya pêncemîn bînşandana filmê Heval Brako dest pê kir. Festivala Filmana Rojavaya navneteyî bi pêşengtiya tevçandê li Qamişlo li navenda Mehmed Şêxoya çand û hunerê dest pê kir. Festival bi 85 filman û 22 senaryoyan hatiye pêkanî. Tê payîn ku heta 20 mijdarê dewam bike. Komîte amadekar destşan kir ku ji bilî nîşandana filman ve semîner û panel jî werin li darxistin. Hevseroka Şaredariya Qamişlo Bêrîvan Ömer got festival ve be nasnamaya hüneri û çanda şoreşa herêmê. Hevseroka tevçandê Sümeyya Mihemed jî got li gel ku derfet kêmin jî pêkanîna festîvaleke wiha cihê rûmetê ye. Piştî axaftinan koma hunergeha welat strangotin û dîlan hat girtin. Di dawiya roja yekemîn a Mîrîcanê de cara yekemîn filma Heval Brako hate pêşandan film behsa şerê li Reqqeyê hebûna çeteyên Daişê dike. Belê godan cemen û çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.